ita, isagot mi kada kayo ti istorya, ana pa ulwan. Dagiti ubing ngagpalpalama. Tampo kitang aldaw iti panakigasang-gasa ti Mortal a Hero, dito'y drama, ana pa ulwan. Alipugpog! Ay na, adatan dito'y patad, kulas. Agnad tapay lang iti balay ta dito'y patad. Kuna po, Ay, agya manak. Unak no agtalinad tapay lang iti lugar mawagan iti Bolkan. Imbalod nak iti ti aswang a babae. imbag ta di na inala ti dalam mo, apong. Sana kayat. Gaputan na kulbet ka no. Agraman kodil ko. Ha? Iso nga'y balod nak metan. Ket pinaybay akon. Angem nakarok atak. Naimbag ta nakaruk at kaapong. Wan ah. Apay nga minadi mo inaramat ti kinapigsam. Tapno na parmak mo kumadya aswang. Intulok mo pa'y gaya mo imbalod na ka. Asano? At nagpintas met ngamin. Ay kayat ko aboy buya entirupa na. Angem aswang met gayam. Kasano ka simurot ken kwa na apong. Inawis nak ah. Kat si Muro takmetan. Anya? Sana nagbaligi anang patay kanya. Ala? Sa nabale? Tanaparmak kundag iti aswang ijay lugar a bulkan. Awanan ti pagbutbut nganda ijay. Wan ah. Intan ijay balay ta apong. Wan apok. Ay sige ta mabisina kon. Kaya't punti mangantin na poy. Ay na. Kasyanda ko man. Ikanda kiti limos. Ha? Ubing a babae. Agpalpalama. Awan kwartami ubing. Apay ngay ngagpalpalama ka ubing. Ayan dagiti naganak mo. Awandan apong. Iso nga palpalama aklatan. Ha? Kayat mo ti sumurot kada kami ijay balay mi? Sana mabalin. Sige, ikanda kon. Pangasiyo. Tapno makapanaw akon ditoy. Alan ikanda kon iti limos. Ay awan kwarta mi. Iso apasensyakan ubing. At dayta, mangantan, nakaluto akon. Agsidatay tinatengken toyo. Apong, saan ang maisina jay ubing iti panunot ko? Jay agpalpalama? Wala pong. Apay ngay. Ay ayabanta dito'y balay ta. Ngam ko na saan ang mabalin. Kasla imposible matadi na kayat. Idinto tamay sa langaruden ngagpalpalama. Amangan ano mabutang? Saan mo titi panagkunak, apong? Anyang arod ngay ti pampanunutam. Agsiddawa ka talaga, apong. Tapay di na kaya ti sumurot ka data. Idinto ta marigrigatan met. Agpalpalama lang. Sakit. Pilpilitan na tapay amang tadi ti limos. Sakit kaslag dardaras. Kasta talaga. Tapno makapanaw adagos iti ayanta. Ket mapanmanen agpalimos iti sabalya tao. Saan, apong? Sa bali ti panagawat ko. Anyang arod ngay? Kaslad da ng bilin ije ubing. Anya? Una, apong. Iso asublian taman da ije nga ubing. Kayat ko amamuan ti kinapudno iti kinatao na. Tapay nakaubing pailaang katagpalpalaman. Nupudno nga ta ngawan dagiti naganaknan. Malakit di. Mangantan. Mabisina kon kaya. Sa di no nga tati ayan jay ubing. Wen nga rod. Asandak ka di ikandak iti limos. Ha? Ubing alalaki day tagkid-kid daw iti limos, kulas. Ubing,
Apay ngagpalpalama ka, ayan dagiti naganak mo. Ikandak ko maitilimos. Kasandak. Pangasiyo. Sumbatan pa'y tidamdamagan mikin ka. Ayan dagiti naganak mo. Ikandak ko maitilimos. Kasandak ko ma. Oh, at tuyubing, naimpagtad da kwartami ita. Sa nga gasot. Agyamanak. Ha? Timarayon ngay madayo. Apay akaslada ka butang na. Dahil apong, surutan ta. Umay ka. Sige. Ha, ayan ti ubing. Di tamutan nakita. Huwag ngagpaiso. Ayan na nga tan. Kita mapok. Adamanan umasidag kadata nga ubing. Ikandak ko maitilimos. Pangasiyo. Uray siya, ikandak ko maitilimos. Pangaasiyo. Ha? Apa yun? Pasig kayo nga ubing ngagpalpalama. Ayan dagiti naganak yo. Ikanda kami laptan itilimos. Di kay agdamagan. Pangaasiyo apo. Ha? Malay kanda kayo. Adto'y tilimos mi. Sagay sa kayo Agyaman na. Agyaman kami. Ni, napanda na apong. Simot dagi jay nga ubing. Apay nga ta bay-bayan mo't ida dagiti naganak da. Umay ka apong. Surutan ta dagiti ubing. Ha? Ayan dan ngay. Awan damatan. Sigo. Apa ya daytoy laang ti entregam, ha? Kurang daytoy. Day talang tinalimusak, boss. Irwar mo! Tanusan, makaraman ka kanyak. Awanin, boss. Ne, tatalaga gayam anatang kantiula ba? Anay ko! Awanin di kwartakan kwa na manong. Uray siya, awan matan. Ngamin sagpipiso lang matititadagi ti tao. Anya? Hoy! Da kayo amin! Dungag kayo! Dungag kayong ano. Asino man kada kayo nga agipulong iti pulis? Patayag! Saan kami nga gipulong? No dagdamag iti kinasiyasino yo! Saan nyo sungbatan, ha? Nalawag! Uwan, boss. Iti kanito asungbatan nyo. Patayin kayo! Day di apong. Simrek ti ubing iti day di abalay. Ay, un nga rod. Ha? Addaman ng simrek asabali pa'y nga ubing. Ha? Adamanan simrag. Inot dan asumangpat. Gapota sumip ngatan. Pudno ti atap ta apong. At dagayam serbi ti panang surot ta itinalimad iti ubing agpalpalama. Kita Adamanan ubing ngay munag iti dayjay abalay. Agpaliw ta pa'y apong. Daytoy lang ti kadagupan tinalimusan nyo! Talo kasot! Uwan, boss. Nukas nga rod! Awan ti mangmangan itarabi! Mabisin kami. Awan ti mangan itarabi! Gaputan na kapsot ti sapulyo! Mabisin kami, boss. Baka nanda kami kumamat, ha? May saldaw na di kam nang nangan. Sagay sa lang nga biskwit tinted mo kada kami di agsapa. Uwan nga ron. Kasta gayam ha! Anay! Silipat na! Ha? Ano tao? Ha? Asino kayo? Hoy, lalaki! Nakakaasid iti ubing itar aramidan. Kung paumpay dagi tao, big! Nangagme! Nagpigsapay! Taan niya ti kaadayo ditoy? Umay mi ispalan dagiti ubing. Anya! Ada paltog mo! Amom, si kadakkel a lalaki. Kas kalanuang iti kadakkel.
ngam aramatam dagiti ubing nga pagkukwartaam. Inalpaliw da kaitay-pay. No di kay pala pumanaw. Paltugan kayon. Makitam da ito'y palsuot ko, lalaki. Tapay day tapal suot mo, ha? Kasto'y ti pakausaran da ito'y. Timatak! Kumiyag kayo, Obing! Kasta ti pakaramatan to'y palsuot ko, lalaki. Anay ko! Timatak! Nagsakit! Apong, irakad mo to'y lalaki. Tainak agayab iti polis. Sige! Sige apo, polis! Iliwan nyo da ito'y lalaki. Gaputar aramatan na dagito'y obeng nga pagkwarkwartaan. Paglimlimusin na dagita obeng. Kat no basit ti intriga da kwa na. Dosaan na ida. Ibalod yu daytan, apo polis. Sige, ipantay ta at tao di presinto. Saan? Awan basol ko! Sana kami pa yapakpakanan. Sakit tong paan na kami pa. Apo polis! Dakis na ito alalaki! Rapist pa! Anya? Ay, salbag day ta lalaki. Agbayad iti day ta nga inaramid na. Hirumbang kwa na at inot amatay. Inkay lemes ije bye-bye. Kasta tidusa na. Ay, may bladak. Apong, tilintag ti makaamon kan kuana. Sige, apo polis. Ipanyon daytay jay presinto. Wen, ket agyaman kami kada kayo. No di gapo kada kayo. Saan mi anak magday to tao? Isugayam taking gapuanan iti panagpukaw dagiti ubing. Ay, aguray ka man, sir. Jak na ipapas ti busor ko iti day tatao. Ripis pa'y gayam mabit lang tag buwelo akman. Day katigong hunam. Amalakay, uray lang nagtayak to'y dakkel a lalaki. Gapo iti panang tungpam kenkwana. Nagpigsa ka matan? When talaga napigsak, apo pulis. Sige. Kita nyo ti kinapigsak. Tungpag pa iti maminsan day ta lalaki. Ket sigurado. Agtayak akaslak ang puso. Aging kat maulaw. Anya? Apong, kwa? Puston. Makaamon dagiti polis kan kuana. Ay naanak ko, pulaklakit din no de kan makita. Ngabjak ni namlama nagkasanggayam tinaramid kan kaday jay alalaki. Iso anas kan nga agbayad iti nang ina. Ado kami amang idarom kan kuana. Ay, one misis. Patong-patong ti kaso na. Ay na! Agborborot nga ron tidarak iti dayjay alalaki. Kasla kayat ko amapan isaltek. Ay, anak ko. Sana bali. Tay karo na matkit diti basol na. Agyaman kami unay kada kayo. Gaputan na sarakan mi dagiti anak mi. Nabayag mi da nasapsapulan. Kalaat-lat na pimanaw da. Iso ano maminsan. Da kayo anaganak. Bantayan nyo ana imbag dagiti anak yo. Ipatagyo ida. Tapno saan da ngagtalaw. Walang kapsat. Wan kapsat. Diyo ida rangranggasan. Diyo ida pagsasawan iti nasakit. Ket denggen yo no anyaman dagiti anak akenda. No napatag kada kayo dagiti anak yo. Padakkalen nyo ida iti nasayat a sursuro. Ken kanayon nyo ida abilinan. Saan ko matiunget ti agari kada kayo? Tapno saan nga agrebelde dagiti riknada. Wan kapsat. Kasta ti aramidan mi. Adda dagiti sumagmamano nga ubing nga nakasaritak.
Kat naulpit dagiti naganak da. Iso apangasiyo kuma ah. Ipatagyo dagiti anak yo. Tainton da kayon to ti agkapsot. Iso damot ti mangaywan kada kayo. Wen kapsat, aramidan mi ti balakad mo. Nasaya at launay. Sapay kuma. Tawanan ti ubing agkatang-katang kadagiti kalkalsada. Sapay la kuma. Tawanan dagiti ubing agpalpalama kadagiti kalkalsada. Adatan dito'y balay ta adakkel kulas. Ay, makay na natamatan. Wanapong. Ha? Naglaing ta? Nakamagjilanggong alalaki. Babaan iti tulong ta. Takas tamot at talaga ti misyon ta apong. Ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ket oray kulas ti kinataom. At dala tanaramidam. Jay lapal suot mo tinaramat mo. Wanapong. Ay, masurunak at talagay ti dayjay alalaki. Impig sa ko maunay ti panang tungpaken kwa na. Tapno agtay-tayak aging gaita. Ha? Sa nabali apong. Tadda ni di pagbaludan. Ikaro ng tipasol na. Ha, rumbang laeng. Ay, kulas. Intaman sa rungkaran. Tati babak pa'y maminsan. Anya? Agburburak pa'y lang ti darak iti dayjay alalaki. Huston apong. Ay, talaga amhay bladak iti dayjay alalaki. Kayat ko pa'y atong patungpaan. Alakit din apong. Hintay agluton tamangan tayon. Mabisina kon. Ay, mon. Sige, agluto ta kulas. Tamabisinak matan. Wanapong. Amok amabisin kayo mutan. Taintan to ijay tirad-tirad dinton bigat. Sige. Bareng agpakita pa itay engkantada. Kayat ko ti agpasyar iji pagaryanda. Bareng madagpakita kadakwada apong. Ay, apok. Agpakita nga ta ita ti engkantada. Asino kadakwada apong? Ning kantada la adesya? Wenno ning kantada pintasya? Wenno ning kantada marikit? Oray asino kadakwada. Ipasyar data ko may di pagaryanda. Ha? Kumusta kayon? Ay, Inkantada la adesya? isurot na kami di pagaryan nyo. Engkantada la adesya. Kayat ko ti agpasyar ije lubong yo. Sige, apay kit din asaan, apong bubod. Isurot na kami? Inkantada la adesya? Wan kulas. Ha? Itugot kayo, itamot lang. Ay na, ay, kayat ko launay. Sige, intayon. Bitan gagayem tinagibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw iti pannakigas hanggasat ti Mortalahiro. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong po!